صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الكرام الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام وأخواتي الفضليات أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Asli mulia puji dan ucapan Tuhan Abu Qadar Muhammadan dan Rabbul Alamin. Matakan pada sulam lawan puji na palenian dengan apa na murab. Itu sebab lalai kita turun jika puji-puji serupahan apa itu. Na berupahan apa syukur. Na berupahan apa ngalimutan. Na berupahan apa rahmatan. Nah, mana merupakan pengalaman. Sebab sudah mulakan. Biar dia sekian kayak kita biar Quran, namun dia perlu terletak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu malah kalbi? Akhirnya kayak kita mesti sekian kayak dunia. Napala ayat itu turun yang nasir kamu. Ititilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala guna, kamapian, kemuliaan, keberkahan. Itu sebab kita diberi nasib Allah. Ulang-ulang mga karataan o mga kaaniyan. Dataro mga karataan o mga pangusi o syaitan. Narusu mga karataan o pimpilan at iwa. Narusu mga karataan o pimpilan at mga panyakin. Dahil malapin buwan tanusip Allah na so ubatan mablag sa iku tanim pertanian ubatan mablag sa iku agamatan mga Islam at yun ni garanti gulungan tanah arusukan tanah. Bukan harus berkolah. Sukaru ini dan orang-orang yang namanya berarti nasib tanur di belakang tadi. Apa tadi dan antara melakukan Allah Allah berkuasa kasus kematian kita. Antara maparulis mga ititilaw na tinabalas mga oripnya ayat na itilaw berjabat kita nasukiran kasih sapu ya isi bukan kasih Allah. Lemalah nasib mulia sini kusuga. Sekarang kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ayat mana melalui dengan silat kita turun. Nabi itu ketika perpuluhan turun sini pengajian kamu. Siapa orang yang betul. Saat kita bersyukur Allah. Apa perlu kita bersyukur setiap Tuhan silat kita turun. Kita dua malam itu turun silat kita turun. So, kapag ayaw mo pagpapagkakita mo sa mga politika o kapag-ikaw ayaw magpapag ni kadang ang mga panalawatan mo sa mga binamay kita mo makagagyan ko wala na yung kita niyan na nakagagyan ko mapiyaratan. Ulit ito na inis mengatakan suhalitan adalah yang Allah kita bersyukur dia dari yang ini kita mengawas tapi mereka mau bertoras kepada sahabat dan tidak sahabat nah berkat Allah apa yang dari sini mengamalkan penasih kita dan bukan mengajar musibah nabi apa yang mengatik dengan mengamalkan mengamalkan sebab saya akan caputan muslim dan para pelajar yang kamu nama matur tanusu miswat tanusu Allah. Nah, matur tanusu sudah saja terjadi dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pernah ini dia pikiran anak seperti katakan saya kaya orang taliban tu. Nah dia kaya Islam mengatur tiap pentingan asul albihan waktu marangai namusu aku pun pernah siku apa nama. Sini sih aku mengarangku. Maka pentingan buat mengatakan kalau Islam harus bisa sambut aja foto amat penghasilan serta luar manusia. Salah satunya sadi ditaruh kain pilar surga pada dalam tanah ditaruh pembeli yang mengambil dengan. Nah pertama sadi ditaruh apa lagi? Asal turun tanah awal tanah mengambil bawah tanah surga pada dalam dan ditaruh maparuli. Soalnya cepat dia ketua kami jangan tahu lakukan diri. Sasu Allah Subhanahu wa taala. Ya daya maka penasihat kapan lawan serta malati terkadang Islam. Apa yang menjadi ketua dia dan terkadang ketua bulan Ramadan akan dia asalnya kemudian dia asal dia kaya dia terkadang bulan Ramadan ayat di mana-mana ini tarbiyah kita ini berkesuaian kita dan yang berdoa aku tidak tahu namun dia berdoa kain ini si bukan lawan ada tadi ada si kemana masa bulan Ramadan kita malam mereka Allah satu bulan Ramadan tinggi فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه. فالنبي النبي صلى الله عليه وسلم سقاه. ودينا سقاه على الرسول. أدينا من بدوى ودينا دينا كبرتان سحتر سا السجنتان. والعمل الرسول كبلا فكان كبلا بقاسم بقاسم فليس لله حاجة نادرنا كنا نقول في أن يدعى طعامه وشرابه si sakini berkenian sambut keamanan dan yang berkaitan mana dia tak boleh lihat pembosannya mereka ini yang mampu menanggung keamanan Allah. Jadi sebab Rasulullah nak sambala atau kewajiban menolak pujian. Ada maratya nadia itu akan aktif di natano di natano natano si bonita no apa narwa. Pada maratya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai sedang ada maratya akan Rasulullah. Nataru kanu sakatare apakah untul? Allah. Nagian melakukan Allah, nagian berkata bersahabat apa pagi muntulan. Nah ayatnya bukan kawitian, nasukap budaya, kawin biarkan. Abda budaya orang amalkan, abda kumpi orang ambil berkata. Naguayat na kekawitian, nasulim Allah, namusuha susuat, narurilah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai sahabat memaratiana kalau Allah natarukan sakatero akan penyelutulan atero ama andai sakia sukudan yuslih lakum a'malakum kaumpian rekan Allah subhanahu wa ta'ala mengamali orang fikir maka terbiar Allah subhanahu wa ta'ala wa yaghfir lakum dhunubakum dan kedua belasnya nama perkataan Allah subhanahu wa ta'ala mana dia Nabi berdoa syarat. Ukap terumpiatan. Nabi berdoa syarat. Ukap perintah terkata. Allah dia kotor api piatan si muka mana naruan. Nabi berdoa tanda. Ukap bila kata dia kotor api kapan naruan. Asal tahu. Bila kata bila kata nabi dia nadinya. Maka kompen. Nabi dia lebih pimpin dia kotor kapan naruan yang nak kenawatan dua bila kata. Kebahaya hati kami bilang. Pada pendapat Allah, saat impedisi saja kaya kali. Nabi Muhammad
amanu ijtanibu katsiran minadz-dzann inna ba'dadz-dzanni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh fa yasqatu an yamaratia ijtanibu katsiran minadz-dzann na pangan gila ini yusuk kadaklan ko kapang ibu. Pangan gila ini so kadaklan sa iya ko kapang ibu. Ayat ka wala kapang ibu na suding kakit pagalangan sa barata ang arangan ko tumaning ka. Ginawain ka, silingan ka, rabihan ka ka. Inna ba'dadz-dzanni itsm. Ang adiya so sabay ko kapang ibu. Uli na kapagalangan sa barata. Nabisa. Fala tajassasu. Na bakano ni Sulaiman. O bakano ni Panglima. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kamar isa di bato. Kamar isu ko mga. O bakano ni Sulaiman. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Na ubadisiyan tao sabar kanu sabar. Ngayon to. Bato matsi. Namarsi kasus wala bintero sa pemaluan sunnah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta. Inuati wala berkebayai. O isar apa akan berdasarnya kemoman. Sobang kay pagarinian alam yatai. Kakari dimulai kemudian itu. Ay mana tu na? Gian kotua di kampung pedas ya, apa narawas itu gila. Dia kayak ngari. Na ayat na undasian na sukat kebinasan. Umari, kebinasan yang nak keadilan. Ayat magkaroon na lamuan na marata. Apa mabenta? Apa maritis? Kasulian? Kapanotya? Kapanukul? Kapamanita? Ano dapat? Kapanan parasa? Kakajadian kaya bila na iseni ko anggur ta. Apa dari datulannya nadi dukawan? Apa yang mau berbahasa mana? Apa yang nadi dukawan? Na opa makadi makokon pernah makin tiada na ayat na kadaklah sa kebersihan aja kotua salah ko pertanding Allah. Jadi sebab asal tano na susukun tano agama Islam. Saya naman untuk anak tano ada nama prasini sebagai kerana nonton dari timbungan sekarang. Baka sabi na ada sabihan ko itu ano pamikiran ka. Awalnya napakasal ka naman oprasis. Agar mo to pusukan na di ka di pakapamagunuga. O ay kala ang undasyan ama piyat na amarat. Na amay ko masarapan sa akalaka. Matang kadadagian ko to kebukan ka atero. Na ipiterudaya, na ipiterumpia. Ipakayo to di kan tiginaway. Na ipakalagi si Allah. Na bukan ang ko to na bibigyan na amapya ay salah na niya ko kaya mo to balas. Nago keparuhi kasubab kemudian itu mengamal mga pipian na malah nasuri na Allah. Na op manumagkatan ka ng ginawa ka ay niya sarabantang sa pamikiran ka na piya kawan-wan naging konto ka kebelas ka. Kau di bayaman niya na keantiulan na kediumpat yan suka isesa o mga muslim. O di naman pakapitinuay yan sa pagalagal takot yung ginawa. Antara mapakapun kekalian suka karamai. Antara akhirnya nanti yang kotor dikasisiga, nak dikatitip wapun dulun-dulunan. Udi nak kelentasian sun gemetan, nasabah berapa libat terkak. Akapun pernah ngapun mereka sadikan bers. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir. Falyaqul khairan aw liyasmut. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam satar ayat bertabian na titu paparatian yang suallah na titu paparatian yang paling benarnya suara maul na terus sama dia odi na bedina rahmatin bedin rahmanaka aus lain mana yang saya punya tahu oh Allah bertanda agama Islam masih tahu betul ada di saya yang mengaparakan Allah
na wasita ko pumadalas isa yan kay ang mga sabda ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalaw niya na bilang na tao ko atero na bilang na tao ko parakay na bilang na tao sa ko paratiya na bilang na tao ko simba na bilang na tao ko kaya pakituduluna sulaman na pimpiriya sa ko kaya pakitutaw na lamunod din ladiwan nago sungkilingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiti sabab akiyo pakatang umyo na niyo yang mga panunod lagi sunya maratiya ko sudah pamaratiya sadir na unahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada most influential leader sekalian kone pinaka daun anian manakala puno na nakuda ada yang dimana nakita bagian tuwa-tawa mga mustasyrikun mga ito na mustasyrikun na mga orientalis yung kaibalan nila nakita ako na inibag talayan sututunan o miyo na miyo yan mangitayo ang mga dato ano sa mga dato na ayaw niya piliran anak berwan api akan murid-murid ng mga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o di na api akan na sirat ng mga kapya sirat ng mga orientalis ay sila na orientalis na di pa mga diyo na di pa nunutulanan so mga kay-Islamic na hudiran di ipanampay niya kay Islam sa ayam paninti ani di atiranon na doon ni kapulilan o di na ando na kabila sa ilan kumapia matanos na tularin mo na tanong na Islam na sumirat sila sa mi'at khalima na tarikh magatos ataw amiya kakal so tutulan kira na mapya sa kini kulis o history na ayan ang baro na miya piliran na sunagitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayan parisun na bapya pa sa kanyang namulit-pulinan na doon na lagi diyan agad amada kali followers bapya sa kanyang namulit sa kanyang alam Islam kipulabon na doon na lagi na diyan kami ditalag yan na panulun amada kala sa kumbo bapya pa sa kanyang na may kimya pagitan ka naman ng pulo awal mata ada sisi kasi kung di pa pulo na mapya pa parang Suwag Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na niyaliliyan na tigyan innama bu'idtu liutammima makarim al-akhlaq mata na ayaw po tigyan na mala at kaya timbulan sa kaya sugaraman na diya katero to ka o kubimpa puro na mapya paparana pada katero Allah ta'ala di dunia si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tigyan na والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Sekalian semua, aslimu Yesus ya Rasul Muhammad. Sambil pulang sa'ultul agam. Nabulat kesutuan. Liyuzhirahu ala dini kulli. Ayat-ayat mengapakilan puluh bismillah hadir di magam. Madan adan mapakan waya na dia itu agama si Allah. Adan mapaki paden supin beran ang mga panulon mukha pagagama. Wa kafa billahi kini kulis sa panulon ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sabi-sabi na natin wala niya katali mo markanos sa suwag pwede ko mga ginawa. Azizun alayhi ma'anittum ama pwede kanian sumanin. Amin tira marakalim. Harisun alaykum mananaguntaman sa kamapian niyo. Bil mu'minina raufur rahim. Aayat ipapantang niyan si kumang ulit mo Allah may maratiya na limo na buhay manan yan na gagaw. فإن تولوا فقل حسبي الله نعم يتي والله يا محمد أتمنى كل شيء تلك لك dia kaya mana tahu udina mga manusia faqul hasbi Allah nadiraka aku sadanakan apa naligan Gusti Allah la ilaha illahu da Tuhan itu sekadar karena wa huwa rabbul arsyil azim asbani karena arsh al-yamana
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. So Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabususiran ito mga talapdayan. Mga suhbat yan ang mga ansar ang mga muhajir. Ashidda'un ala kufari ruhama'u bainahum. Na yung mga rupaniran na mga tatagas ang mga balakis na mga mama. Siya uliran kisimpang na uli na kiperseruan si mga kafir. Ruhama'u bainahum. Na tuman yung mga laigalaw si ikulat-latiran. Gila ni makiperupan. Aku kiptulan ng mga tanong. O kanang tanong Rabbul Alamin. Siya ko kaya bilaw kau na tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giyot di sabab. Ako pa kada naman tanong so di tanong apa mga di. Di tanong apa mga o kaya pagintaw niya. Kakibat ka ayat itu. Amala asikreto. Adi tanong ka da si ayat tanong. Na sadar sa kayo. Sadar sa kabul agian kota yang mana yang nabi bayatan meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo supaya tangan saja kalau nabi dengan akal biha berpakai parangai nago suka. Kakong pernah apin dia rasi buka pananaruan. Nah dia kaya hadis Abdullah bin Mas'ud. Kita Abdullah bin Mas'ud artinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qassama bainakum arzaqakum kama qassama bainakum akhlaqakum. Amalan ini hadis saya isyarat mga muhaddithin mga sahabat Rasulullah sallallahu bin Mas'ud mga mukatsirin. Amalan mukatsirin apa ko mga papantuan mga sahaba amalan la dia panutuliran hadis. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Mata Rasulullah Nabi bagi-bagian ko pagkalatan niyo ulinan tulung-tulungan niyo so mga paparangayan niyo. Sadatar o kiyang bagi-bagian yan o pagkalatan niyo si mga rezeki niyan rekan. Wa inna Allah yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Namun mata Rasulullah na ipun bagay na diyan kaya barapat yan ko dunia si kota kebubayan yan. Nadataro kemampuan pun bagay na diyan kaya ang mga kakawasan ko dunia kota niya kebubayan. Walakin la yu'ti ad-din illa liman ahabba. Kaya tibo kami na dinya ni bagay suka agama. Inu tabu si kota ya bubayan yan. Fakat a'tahu Allah ad-din faqad ahabbahu. Nasataw ibagairun wallahu ta'ala su agama. Emana na sataw mga pagagama. Sataw mga parati. Faqad ahabbahu nasabul sarna kiya bubayan sa kanya Allah. Walladhi nafsi biyadi. Walladhi nafsi biyadi. Ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam siku Allah. Amal kata tangan mo ginawa ko. La yuslimu abdun hatta yuslima qalbuhu wa lisanuhu. Ibadati Nabi siku Allah amal kata tangan mo ginawa ko kadidin na muslim. So oleh pensataman sadi ma muslim so poso yan abuso ilayan. ولا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه. Nah, mungkin bersahabat Allah di Nabi. Ama katakan ko ginawa ko. Kadi din batalo to so para tiyo uli pansatanan. Sadi lumin tagamo karena o silingan yan o mga kalingasaan yan. Kaya mga hadis yung pasok natin. Mayroon kayo ato. Qala wa ma bishuhu wa ma bawa'iquhu ya Rasulullah. Ini saya Abdullah bin Mas'ud. Ato nito na mga lingasan yan. Mga lingasan o siringan. Sa mga siringan yan. Diulat niya bishuhu wa dhulmuhu.
Ay pala mga kalingasan o siringan yan, na so kapupwerte kanyan asos ko niyan sa akal, nabugiyan ko to ang kapugal niya yan. ولا يكسب عبد مالا حراما فينفقه فيبارك له فيه nagu daa mapantia yo ulipan atau kapedes haram olehnya nagus dunyan ubon pakan barakat Allah hanya punya haram wala yunfiqu bihi fayuqbal minhu nabunak ko ka gustuhan niya nun sa kutwa tamo ka po sa haram ubon tarima Allah memang na di pakakambat wala yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana zaduhu ila nar nabudapan kung ibabakan niya nun o ulian mo hanggang natin niya nun sa dunia emang ulian mo kiawabat niya saan kutuan niya pantiyan niya na haram inun ka na miba ko luyan o tusi wa bihuna ka jihadna wa inna Allah yamhu sayyi'a bis-sayyi gumata na suwa napupunas niyan sumarata mata na suwa na diniyan napunas ng sumarata sa bagi sabab sumarata walakin yamhu sayyi'a bil-hasan uminati mo na binayay pinasyan umarata nagulalan sa mabiyan wa innal khabitha la yabqi al-khabith kaya sumarsi kaya mata natin ko Rasulullah asumarsi na din niya kapag sudah talian marsi usay na din kaya hadith pagkala na mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyakakumpira yan sundulunan o kiyang berbeda wallahu ta'ala sini ko mga paparangan tanong agus sundulunan yan agus mga reskitan piyakan dia ka Rasulullah ang koto yang mana yan naka-importante o kapul parangan sa mga bibiya parangay sa ko kay importante o kaki kinanglanan si ikuemanan niya na pantiya rizki namamin mingaw papakakumpiratan o di napakapunudatan o andi importante siyang koto paparangay na usok rizki na aya importante na so paparangayan ino to nakagay so paparangayan na ginan na panganan kanunyawa na so rizki na panganan kanunyawa ang pupulosan na sunyawa na tatak nasukam pulasan na ditata sunyawa na kapital tanong ko patapang katakia pahintam sa pangkat so kapag padalang tanong ko kaya naman ay natanong nasa pangkat ang paginataw so kaya padalang tanong sa dunia nasa pangkat kapag inataw so kapag padalang tanong ko mga pangkukulang tanong na isa pa nakamalapang katanong ang paginataw so kapag padalang tanong wala ko anuman akiyama Nagyan ko papatapang katakapong paginataw at yung tanong Allah Ta'ala na isyaisaan niya ko asuniwat tanong ko sulo mga tiyan o mga inatag guni kung isampai sa ikamagatos sa ulbul-pulugoy ang katatawag tanong si Iko mga tiyan o mga inatanong nagito ng suniwat tanong sa dunia nabagyan mo niya kang pinagsinyaw ako si Balan hati ada matan Allah na hindi namin isarakat si Balan si Iko lupa na malalambas suniwatan hati ang Allah nasisitan ko haya barzakhiya dito sa mga kuburtan. Nagyan ko taniwatan na dito din sa niwatan ko mga kuburtan hayatul barzakhiya na dito din sa niwatan sa dunia na buto miyagir. Sa kamo tumanggu ame kawirin tan Allah. Si Isa anuman hari kiyama na dito din sa niwatan. Nagyan kaya rizki. Yang kaya pakpar na ayabuman ayaw mo nakakipinalatan mo na diyan ka iya kawin kan kabatan kailangan sulis batalo kailangan sukat diitaran batalo kailangan sukat tira kasi kung mga kuburtano batalo kailangan sa mga timbol ng pakinuman kung mga kuburtano dan
kakaya sa mautunam. Sumanga lawas tamu na misyo uno kami di sarakat koluka. Na ay malalang po na sunyawa. Na ay pangalan penunyawa na biar kaya paperangan nama biar gusto mga panunuatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu sebab paminta tarang sulaki kinangan tano sa dita no kam baru-baru si kumangan nyawa tano sang pulalan kumanga paperangan nama bibia apa kiwa si kumanga simbatan. San odita no di kapagalaga odina dita no kam baru-baru si kumanga kabulawasan tan. Na pada pihak kamu bersahabat tanong ang mga ulit ng Allah mga manusia. Nga gira na madadaray nun sa importante na aya igugagitaran na betano na sukna ko ba importante. Ay balat yan. Gina balatan sa pagkasuko kabatan ini kuat dataro nabi nga naman. Lamu talo si mga susuko. Uway na niya ang bida-bida. Ano to manipis sa susukuan yan nung manamakampala na minitaran na kaya sukuan yan. Ay barat yan nagyan kaya dito nun kasi sige, sabi ko nila pakakaroon sa tanong si ekonomiya, hindi nakadato, hindi nabimbara ng mga bantugan na umisisigi ekonomiya. Ay nulipya ka mga sa igiran, ay may purong-purong sa bagdagatan na sunsuaman yan, hindi na paratiyan yan, hindi na suelo yan. Nadala pramataman ay may purong-purong yan nun na sumangsan yan. Hindi na suparangay niya, hindi na suprinsipyo niya, hindi kaya na mapyan. Asal mo kakalaan sa diyan kaya dunia natin pinigatan sa pinakataw puluh kung mga Tuhan niya. Na dia dan naribatanan apa na kuntaman kahayat itu apa to terlatano na dita no malim pangagian kay akan pagkatiri agian kaya dunia. Bata mo na ba pangagian sa Allah subhanahu wa ta'ala na andun din na pagpapaunan niya sa katano. Agian kaya kaya biar ke dunia nama tabi ketembangan nak kalimbaran. Ayarupanya nak ketembangan semua urut Allah. Ayarupanya nak kekelipatan yang berkata semua patah. Apa yang berkata kita dengan murtad. Ayarupanya nak kekelipatan yang berkata soal mana mari. Ayarupanya kaya dunia nak kekelipatan yang berkata semua panuatan tanusib Allah. Ya'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kama talibaytin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahij. Taqadani usahinawa amatama ayat itu atas sanadiyat kaya kawal berkuminnya matagi la'ibun wa lahwun matagi kan kita wa lahwun haru kalimbar atum benar wazinatun nabumatagi kapurajisa wa tafakhurun bainakum nabukapamagumba sa ikalat kaltiyo wa takathurun fil amwal nabukapamagintiga sa kada kalimangan timur-tamukan wal awlad nabu kada kalimangan muriat tao kama taligay din ajabal kuffar ay kay baratan na natin Allah ay kaya kalau manusia sa dunia nada talagian kung kabar ke seorang ini kamu bayang mga talibaso. Ajab al-kufar. Ini kamu bayang mga talibaso kailan kaya masailan. Sabihan kung kabar ke seorang nabatuhu sumayahid. Sabab sabihan pamakato yan sumim barang mga perperang. Sumayahid. Urian yan nabi rumyan kira minta ulakuan. Agian kota bimbarang mga perperang, mga pamumulan, mga leletir. Fatarahu musfarra. Norian opiat kia kebulan munyan dia kumarimbar niuma. Norian yan namay kami abinani kami rayo. Tumayakun khutama. Norian yan namabayloy. Ako ta minggu po misusa. Yun yung rupa ng manusia. Ay rupa ng manusia na gila. Ada kamu guna ke dunia kayak di kereta ini yan. Natural kamu dah. Nadat na malakatawin yan si Eko maulola sa dunia. Nasaan sa kapagpapagulong yan, nakapagkasabutin yan si Eko. Kapag kita tahu na kukulewin na pabiyag yan kaya dunia. Namitaat na mimberwamama, mimberwaraga, mitaat milagalaga, mi mamamuda. Minitaat mi pemilihan yang harus masih itu, yang harus masih itu, yang harus masih itu. Minitaat mimberi ama bagaimana?
Na pina si Daniel militaka akhirnya kuiper. Na inabai lota usi lolo. Militaka berbudi pupa kamu deh. Militaka karena sama tuna miper pesulaman atawero. Tapi yang kasih sepuan. Kiar banget. Tapi aku mengalusakan mengenakan. Miada sudah kedegar, miada sudah panggil katen no kuma aja salamin dia kenal mana dia ngetek. Ayo we dia kana putih tadi panur, udah bersih kami di panur. Nenek memang kami kurang suka nunu. Kaje suara dia dari dia nya orang kelele. Wa man nu'ammir hudna kasru fil khalq. Sabatu wallahu ta'ala sabaka pagumur namin. Sisa dia kayak awal dunia. Nunakismu fil khalq na kurangan yang waktu harap pada nol kekurangan so kana kekurangan so palilele kekurangan so beger kekurangan so tamo kekurangan so apa paro so lawan taman namun diperpas gina di rumah dunia ugai nama ikut tugubya na gumiliti-liti na pelinti-linti ng tanong paliharan tanong so mga liwat tanong na tidak kekurang ng lahu abula din emanan yan na ayat dipercaya dia kayak menganyakan wasitnya pun si Allah Ta'ala. Kulli roh min amri rabbi yasalunaka 'anil roh ipagisir akhir kayak daruna nyawa. Nabi yang wala sunabi. Terima pakiran Nabi Muhammad sunyawa min amri rabbi na perkotan dingan. Apa? Odi na paduan panna. Aya umlit klik kumlit sun nyawa na pala ayat tandingan na Allah subhanahu wa ta'ala. Na inandaw tanu Allah ta'ala sa ako palihara diyan kaya mga nyawa tanu saya ako palihara diyan na mapati pamaitamin tanuron sa mga simba si Allah mipagpertanuron sa mga bindiya paparangayan mipagpertanuron sa mga evaran yan nakabilang tao kalak si Allah kaberdang, katiger, kapangin syukur, kasabar, ulang menapi berangan tiuba. Gila. Isa udah nadia kotua kia ya Rasulullah. Sabian kotua mana ni nadia apa lebihnya. Dulunan kau yang biar kaya mananya. Dulunan. Nyawa aku biar kaya abadan. Dulunan. Parangai aku suai mananya nak kau ya kan. Ikadu aku bukan utuna. Tiap Nabi sallallahu alaihi wasallam surkale kalbihan dua sifat Allah. Sama tak kata banyak sahawa inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa la yuhibbu. Maka Rasulullah dia pembegainya lagi saya dunia si kota perubahannya namun si kota dunia perubahan. Antau uluni tawa perubahannya sebenarnya. Nasunya marahnya. Na antau no di mana tahu dia keubah semua kafir aku semua ada waka mengasalibut mengabaran nanti di keubah Allah oke tapi akan detarens paling lagi ni begini yang ngomong ini begini yang kafir yang kayak apa yang dunia itu sifat Allah Ar-Rahman sakabul Ada waktu Ar-Rahim, gimana dan terkubat Yesus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Ya kadang-kadang kan kalau ayat Allah fi atum dunia sebuah sifatian apa dengan 99 names, beautiful names and attributes of Allah Subhanahu wa taala. Ada itu Ar-Rahman, the most gracious, the most merciful. Dia pakai sifatan yang ku Ar-Rahman. Nah, maranan punya sulaman rumadinya, mga manusia, mga jin, mga malaikat, mga anak-anak, mga kafir, mga mukmin. Situ sa dunia. Nah, masuk ya sifatannya si Ibu Ar-Rahim nama pepentua. Ayah buat maka pemberian sifatnya Ar-Rahim nasumnya maratia sisa dengan akhirnya. Amananya nabi di pada Allah Subhanahu wa ta'ala sahabat akhirnya. Nasa mo ito na minisilipin sa mga kafir. Namya panto limu yan si kumimarati. Albin na lang po. Aram niya nagagaw niyan ko mga kafir. Kapala pala sila din pusir kung nalaka jahanam sa mga kafir.
Mini sendiri kan, mini kinulangan, orang-orang punya nama Baratia, Sosipatian Ar-Rahim. Nah, di kan berarti gede-gede. Hari ini apa ada ketondratan ini mga dia ya kumukune pananahulan, kumukune berasiba, kumukune rokon. Nah, kaya rin ako sa kanila. Na buwan niyo kung dia ka napapansin ng sukad ng ko, dia ka napapansin sa mga simba ko wala na ito, ano, maluda ka, uya ka ng Allah. Katapangan wala, ay tama, kami sa mga paratiyan. Baka naman ba ay ito pangina, iya ko ito ito pumul. Ayaw ko lang sa eksamin, iya ko ito, Mia enroll ka. Mia display ka. Mia man. Kailan naman naging utang mga parmir na pag-display ka pero sa atin ko mo na mga examine yan. Wala ka lang na pero sa mga taribasong na uli na mga expert na nakambay ng pag-examine ng mga parmir. Ay pag-examine na peso kurso agriculture. Na pag-examine nila naging utang mga estudyante sa agriculture. Pernah bagi motor mga parmir ada mag-school. Nalekal itu soal paratiya. Nakal itu soal agama Islam. Ando dikian dulu kaku agama Islam, ando dikian dulu kaku iman, ando dikian dulu kaku simba panumatan si Allah. Nah, eksplikalan. Pipikiran. Udi nana yang akan ketepungan kau Allah. Itu mana dia apa degadin butuan doa. Mapa pada dalam sambutan simba ngasih Allah. Di bagian mana tu apa yang tahu purpose nama dah lagi padiwa. Adi mamansi, kira pagalitan ng nipos, adi mamansi, anak penenggaw, anak pengangatingan, adna musumia kita ulsirian, adna pia sudah sakit-sakitan na sumumuso sobat ko mga lokatan, mga inatan, mga matan, hindi na. Ito na, baka buka. Ato man kaya rotisan. Sama ito natin yung babawa, ay tama na matigilan maro. Nakapatigilan ako, ay malanya nanti apa nggak super mim? Wah, nanti tak beneran. Agi yang tua mga pedasimba. Dan naman giraman tua. Malandui kapag mo siya suku mo tebo, malandui kapag dia suku timah. Nah, ay pupunyuba. Siya ay mga balasambayan. Ilan yung mabapiyad ang mga ato sa diya mo ito, mapapantat ka, mo ito ka ay pinawa mo sa pasal mo ito, di mga nagiyalo di panglinaw ka mga pokot, mga pila, mga lawatan, mga pilingaro. Dito na, salin sa ito, i-examine naman ito mo. Ay tama na kaya pamamakinig ka. Na kaya, bubulay ko tanong mo, mga iblis, mga syaitan, kaya malingan dito ang bisibo yan. Wala ka na pagkasarawi, hindi na pwede alipata. Api yung talura ka tarsubihan niya, namiya patraan, hindi na nagpulura ka, nakataw niya, namiya ka tarong ko. Kakahiyariya mo tuwa, pagkabila ka din mo tatanan, siya ko ako. Na mga eksamin ito, na ayak-ala igagaw ko Allah, nakanaban yan, inimpas, subay la susang boyang, kelipatan, hindi nakanaban yan dia ka. Agian kotoa di pagkatabay sa di kapang tabay. Nabanin kita. Haman ko tiyo. Nakanaban kita lo ko Islam mo tayo sa kanang makaron dia. Ibaratnya na tiyo ka di pangusiatan nakagi sudoro na pulubat talobes. Nakasara adi ka makaron dia. Na ilan ni manakalay ko wala. Sabat ko na niya tagkabelang sa pamilya. Niya belag kasi ko tadi. Siya ko Allah. Nalala naman nakalay umangan Allah, nabukalay ni pasensya, dan yan o tubalwi abata alaw mga sambayan ka. Napiat man makatatanong-tanong ka. Paman nanalaw na pitero liman, natatanong ka ng awin, namin ka nakakman pala bres. Iyo ka ba na, hindi man nakatirima ako sambayan. Ito kasi pala bres. Nababiya pang niyagat bres ka. Niyagat bres ka, nadagat manong kita ng usunong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah siya akan na pihak berpartai ka. Pamana ino na manguna ba lima ka ikan na pihak orion kan dia paras ka. Nah ayah dami ka sa dia ko tatay ko lagi. Sallallahu alaihi wasallam nabi at ikay pipi ng tanya ka tidak suasana kasih Allah. Nadi nuto terima. Gisa ba pas tanong. Na. Mga pinagpuntahan tanong. Apalang pinakamalin na.
pala nama paparutan. Nah pala ito ng dunia. Ate abang pernah kaya adab dan Ramadan. Mali sana. Malunian o pamana lumalata si kubunian, pamikirannya, tama si bukagdamian. Agi mo to Ramadan na? Agi lebih bilis wala. Nah, uti tu amin labtan sa kining ginawan tanong Ramadan. Nah, uti tu amin labtan ko mga simba-simba Allah. May labtan ko Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dito di sasarutan lagi kaya mga amal. Mga amal ang mga pipiyak sa kaya kaya hindi kaya sa pulau isola. Tama sa mitaling matanong niya ubab ka pa itamutan. Mitaling matanong niya utak tunu-tunu Ramadan nadid na parpe na udah lata-lata mo ta mga amal tanong mga pipiyak. Kaya dito manitos sa tiyalima sa mga amal. Berkata udah pakailan tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam tigena. Tigena as-salawatul khams. Semua sabda yang lima mga paral. Wal jumu'atu ila al-jum'ah. Nagus mga sabda na Jumat masih kuika dua Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan. Nagus Ramadan tama sagian kutuai mana ni ka dua Ramadan. Mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Nah dia foto mga lato-lato tuwa tibu Nabi sallallahu alaihi wasallam na palen itu mga panalasan siya. Palen itu mga panalasan siya. Igira penang gila so mga alan siya. Mana dia lagi foto mga sambayan so Jumat tama Jumat na dalam mahal pas 5 waktu. Amian lasna sudah menganisya. Wah, so Ramadan tama sa aming mga Ramadan na din na parpe mga malka dengan mahal kasimbayang api paka lepaskan na ini bulan na kaso qada udi ini bulan na kaso pabayad udi ini bulan na kaso rukhsa ayat na rukhsa na privilege alwagan ayat yang air ka timo kasi waktu ira man tua adna qadar udi na musafir ka udi na kasakit ka udi na adna malas dulu banget. Oh, nama betul apa lepas? Nabi mana? Yang lepas kasawar tu Nabi yang ada taruh berarti nana. Ada Nabi amirulan. Oh, lupa nama. Matur dia foto sampean. Adi kami papar sutrabilka, di kami papar suuraska. Odi na tiaruka. Kahaya sunabi. Nabi berunia itu. Apa itu sah? Penduduk sahaja itu guru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada man nasi ada salat atau nama anha. Falyusalli idza dzakaraha. Satu. Akan pertanyaan sampai. Odi dah jero. Nada malah sampai. Nah, anda ni kapatan dia. Nah, bayar dinyan lagi waktu ada ni hasil bayar. Ay berarti na tiada kau juga ni nak ayah kau mapita na subuh na dalam mana? Ayah pakai nama nak ayah kau sumbang suara. Nah, ni pos waktu subuh. Nah, ayah itu na matur ka. Mana ni na di kau tu memang nah, ada dikatakan dia sedang masuk bayar. Nah, gitu ya apa bayar itu. Nah, akhirnya betul. Nah, dia kiasi kena lagi mewas. Nah, tiga kata saya aku bisa dia lagi kayak berdingan tanah bang kita Allah Taala apa yang bermakmur tu bagi yang berdingan tanah. Artinya aku bisa oras. Nah, artinya sia dia kayak bagaimana masih panuru. Balas na sila mga kagulan niyo, mga loksabi, mga rugayami, mga hariami. At yung pag-ibor, si Pedro, ipangita iwala, mga nung ipahuman maniwala, huwag na sa panang na, ipahular kung panamunta man yung agama. Ako panamunta man yung usapon, kung pagkataw-tano, ingat ka bagay mo ito, ipagirakan mo Allah Ta'ala. Begitu, power, na pagpakalan din mo Allah Ta'ala sa mga ibutan. Sa sipag pagkalano, si pagpakaturungan ng mga amal tanong, si pagpakakalano, di tanong di ka kipanulong, si pagparangay mapya, si pagpakakalano, si pagkitanong kang ginaway. Okay, batamulang mga ayat itu, mana di kailangan na pagbuwan, kailangan na paliwan, na mga barangay tanong sa mapya. Ako naman tasmaun, wa ako lukawli hadha, wa astagfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan magagagin ako. Siya gawin na miya kawin si Dr. Abdusal. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Balasan mo lang yung kay lecturer